Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ia kemet besar jong Wing Commander mana sial pilot jong ke Indian Air Force sebelah Tlot haga jing metege ling sunya pom ke bawah lepen her haga jing pen inam ha Dubai lepen dap dan buram haga si ublay haga shnong trai jong u hapi tayal kar ke bahab Kangra district jong ke Himachal Pradesh uni Wing Commander badang le pusau stem kerta ula ino syadien ni kalau jong u ke Wing Commander Afsan ikhoni badang red i badang san stem kerta bat ula ino ru syadien hi lagi Kmie pa lawan rak kemet jong una Dubai Shah Sulur Air Force Base ha Tamil Nadu bat hapadeng gejung lek buram ke bakrau di Indian Air Force lapen ket no chaka shnong jong u Shah Himachal Pradesh degi hajar ngot ki pat ba klian mi banai kuble khaddu yo nu shipai ubakari klado hagapor buan poi kemet Kmie jong u kabina Devi kla Shoh Tlot banyo i ke senduk yap jong khon ket ba kalok jong upat ke Wing Commander Afsan hapadeng ke uniform kla yam pat Dohnud banai kuble khaddu yelo kudem bakam shim lala banyadan lang hakiminit bakhaddu jong u ukpau la prinken mau bah kapor bu khon dang dan ha Dubai la phon ye u bat ong buun pha ikidur ki bo ye pen herjat ha Dubai hendru khon la batha elo kpa banwat na YouTube kumta khamadien ukpau wat ha YouTube ye kejing ye pen herjat ha Dubai hendru yo ipen ban padan gajat jong ke Indian Air Force ke babathei batang hadin shipanghi lawan pentip shu bakajat ke babathei ke de ke pen her do khon jong u